Halo teman-teman. Wow, ada ondel-ondel balon meletus nih teman-teman. Wow, ada balon warna merah. Tueng, tueng, tueng. Ayo kita pecahkan, meletus balon merah. Wow, ada hadiahnya nih. Apa ya teman-teman? Wow, ternyata kita dapat kepiting warna merah nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan teman-teman kepiting merahnya. Wah, ada kuda poni warna pink nih teman-teman. Wow. Ayo kita mainkan, kita dorong. Wow, sayapnya bisa bergerak teman-teman. Ayo kita kumpulkan kuda poni pinknya. Wow, kita dapat ondel-ondel pakai baju warna ungu juga nih. Empok ondel-ondel nih teman-teman. Ayo kita kumpulkan teman-teman empok ondel-ondelnya. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk teman-teman. Wow, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Wow, ada balon warna oranye. Toeng, toeng. Ayo kita pecahkan, meletus balon oranye. Wow, ada bola sepak berhadiah warna biru. Ayo kita buka teman-teman. Wow, ada balon emoji nih. Ada warna pink, biru, dan kuning nih teman-teman. Wow, ada 3 buah nih. Ayo kita kumpulkan. Wow, ada T-Rex nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. T-Rex, T-Rex, T-Rex. Badannya besar, tangannya kecil. Ayo kita kumpulkan. Wow, ada abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna pink nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Kita lanjut cari ke sebelah sini. Wow, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Ada balon warna kuning. Tueng, tueng. Ayo kita pecahkan, meletus balon kuning. 1, 2, 3. Wow, ada telur berhadiah nih teman-teman, warna biru nih. Ayo kita buka. Hadiahnya apa ya teman-teman? Wow, aku penasaran nih. Wow, ternyata isinya uang nih teman-teman. Berapa ya teman-teman? Wow, 2000 ditambah 500 rupiah nih, jadi 2500 nih. Ayo kita kumpulkan uangnya teman-teman. Wow, ada singa si raja hutan nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan teman-teman singanya. Wow, ada abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna oranye nih teman-teman. Wow, asik-asik. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk teman-teman. Masih ada nggak ya? Wow, masih ada nih. Ada ondel-ondel balon meletus lagi nih. Tueng. Ada balon warna hijau nih. Ayo kita pecahkan teman-teman. Meletus balon hijau. Wow, ada bolanya nih teman-teman. Wow, kita dapat bola emoji pakai kacamata hitam nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Wow, ada jerapah nih teman-teman. Wow. Wow, kakinya panjang dan lehernya panjang nih jerapahnya. Yuk kita kumpulkan. Wow, ada empu ondel-ondel muka putih pakai baju warna biru nih teman-teman. Wow, ayo kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cari ke. Wow, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Ada balon warna biru nih teman-teman. Wow, tueng, tueng. Ayo kita pecahkan teman-teman. Meletus balon biru. 1, 2, 3. Wow, ada hadiahnya nih teman-teman. Wow, hadiahnya permen viral nih. Wow, karakter mata biru dan mata ungu nih teman-teman. Wow, wah ada gajah juga di sini teman-teman. Wow, ada gajah, badannya besar dan belalainya panjang teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, ada ondel-ondel Bu Dokter nih teman-teman. Wow, ayo kita cari lagi teman-teman. Wow,
ada capit buaya nih teman-teman. Wow, mantul. Wow, aku digigit nih sama capit buaya nih teman-teman. Wow, yuk kita kumpulkan teman-teman capit buayanya. Kita cari lagi yuk ke sebelah sini nih, masih ada mainan nggak ya teman-teman? Tuh. Wah, ada helikopter nih teman-teman. Wow, mantul. Helikopter warna hijau nih teman-teman. Wow. Ayo kita kumpulkan. Kita lanjut cari ke sebelah sini. Wow, ada mobil truk nih teman-teman. Wow, ada bus Tayo di atasnya nih teman-teman. Wow, ada bus Tayo warna biru sama mobil pemadam kebakaran besar warna merah nih teman-teman. Wow, mantul. Ayo kita kumpulkan. Wow, ada mobil truk warna kuning nih. Yuk kita kumpulkan teman-teman mobil truknya teman-teman. Wow, mantul. Kita cari lagi yuk teman-teman. Wah, sepertinya sudah habis. Teman-teman, ini udah ada keranjang aku. Tadi kita dapat bus Tayo warna biru. Hey Tayo. Terus kita dapat mobil pemadam kebakaran besar warna merah nih. Wow, ada helikopter juga teman-teman. Wow, mantul. Kita dapat capit buaya. Wow. Terus kita dapat kuda poni warna pink nih teman-teman. Wow, mantul. Terus kita dapat T-Rex warna merah. Wow. Terus kita dapat gajah teman-teman. Wow, terus ada singa juga nih teman-teman. Singa si raja hutan. Wow. Terus kita dapat jerapah, kakinya panjang dan lehernya panjang nih. Wow, ada bola emoji pakai kacamata hitam. Wow, ada telur berhadiah warna biru. Kita dapat kepiting warna merah. Wow, ada permen viral karakter mata nih teman-teman. Wow, kita dapat abang ondel-ondel pakai baju warna pink, empo ondel-ondel pakai baju warna biru, abang ondel-ondel pakai baju warna oranye teman-teman. Wow, ada ondel-ondel Bu Dokter nih teman-teman. Ondel-ondel pakai baju warna ungu. Wow, ini hasil kita hari ini nih teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.